mapang kung sino mo deliver ito sa kansa masuk dalam dan kalau dari sini jadi kita kalau lagi saya mereka pakai gaya wong ngoluk Aye. Hei, dia bota. Ako lang ang kay bulo. Soko. Okay, ay. Di daw mo bulaman me. Ay, di daw mo. Mobil ka ba? Mobil lang to.